Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiya huriha kudinna ves engeta. Tiya kudinge diriulumuge komme kamegge ves feshumuga dua kiyumaki vara muhimu kame. Adi dua kiyumaki vara riti adaye. Tiya kudinna adi tiya kudinge mamma menna ves abadu dua handan koddinumaki undagu kamaka vedani. Ehenkamun tiya huriha kudinna ves fasehain dua daskod dinumattaka mismen mi taaruf kurani kokkomenge dua mi silsila ga tiya kudinna mismen genes deni diri ulumuge eki kahala kankamuga veenun kurevidane duata ehenkamun miske ummidaki mismen kokkomenge dua mi silsilain nere videota tikudin balafa wara rangala daskurane kama jazakallahu khairan.